افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى آیا آغا سوک چی یقین کئی چاہ کتاب جنازل کرے شویر تا تستاد رب دا طرفنا حق کتاب رے پشاندہ چاہ کے دیشی چاہ رندی دے حقانیتنا انما یتذکرون الالباب یقینا نصیحت تخلیق خاوندان دا خالص عقل الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق آغا دی عقل من چی پورکی دا اللہ لوزنا و نماتی دا پوخل وزی چرے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل او دا کسان دی چی پی وساتی ہا چوکم کرے اللہ تعالی دائے پی وساتلو ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب ویرکی دخپل ربنا او یریگی دبد حساب نوم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة آکسان چی صبر کرے دو وجہ دا لٹولو دا مخدرب دلینا و پابندی دا مانزگئی وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا او خرچ کی دائن چی من دیل ورکڑی پٹوخ کارا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور دفقی آغی پخکار وخطر قیسرا بدل رام اولئک لهم عقبى الدار دا کسان دی لراخری انجام دے دکور خیستان جنات عدن یدخلونا اغباغ ندید آمیشہ وسیدو آئے تب داخلیم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم آغا سوک چھ ددی سرے مرگر سے آکڑی ددی دپلارانو نئیم او دبی بیانو ددینو دولاد ددینو والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب او ملائک د جنت وهم داخلی گی دیتا دہر دروازینا سلام علیکم بما صبرتم وائی بورتا سلام نری پتاسو پسوب دائے چتاسو ٹنگ شوئے بدن فنے ما اقبت دار نخد تاس دپار انجام دے کو روسنیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ آکسان چماتی دا اللہ لوز پس مضبوط والی دائنا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض او پریکی آئے چی حکم کرے اللہ تعالیٰ دائے پیو زیوالی او فساد کی لی بزمک کی اولئک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دا کسان دید پار دی لعنتنا او دید پارا بد انجام دے دکور یا بد کور دے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالی فراخی رزق شالچو غاڑی اور تنگی رزق شالچو غاڑی وفرحوا بالحیات الدنیا کلوی کئی داخلق بجون دنیاوی وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع ندے سامان د ژوند نوی د آخرت په مقابله کې مگر معمولی فائدہ ده